me want me mama me no that kasa me hedu bia wo be hedu me me say be a wo di me level no hedu me o ma di bo free mo adu bo abe ha dot me kon so me me dem bon aya me just so di ma wo ka be ma me wu ntem no me pa to wo ba do me ya me fa me to so me wo di tana so wa ha de boy bi ba se ma do me no na wo to me beti me wo yi ba wo to me beti me wo ya wo di ni me ano me nyam no na kasa etiefo me sra mo madawo ma ampanyi se awade ne kwa awa mo me ma na ho so ntwumfo won san ko fa shishi yem kwaya etiefo be ma be tokotoko na ha eyo ankwan pa oba be bo me sra mo me ntwum wo fa asefo for point of correction yem mo me na yentu wo fa asefo sa asem be se meti bi mafiri wano ya meme chinchina atwa me ye ready say me be accept any afutuo especially afutuo as can't out to afutuo am me madwena isa watch etimu bo one eye dey abo one ntimi nkonachi enti wo afutuo mi ntie da wonu mafutuo a kotu obi hua fora aka no mpu akura senefo enye na bedumfo meme he wo akobontom na ade wo mte wo akobontom na wuti na no mte akura se ofa ya from po na wuti o mte akura se o mte akura se o mte so mo se mebo kwamba mo na wuti o matem mebo hwe aye o kire mo o fa kire mo na wuti mu o mo sie o me wan sa ofa me kasa cho me to me njimi yo se majimi a kama abudi mfre akura se ba ye no kama se akura o njimi die what was ye mfre akura se ba ni ye namfo makwa 32 wo mo nyina dimi to mo nyina sakwa akura se nim da so tipo se wa ye nyansa na o kai ni hwe wo ya fam dia bro me ma ho so why me ma ho so etiefo misramo mo hwe me ATM e wo Aston TV so misrawo wo so ma wuni ana no so che no fa mo obi won tie bi won fa mo aba ebetimi ato me ebetimi ato nua bi misramo mo wa me ami ko fa shishi bra ba shishi ni ba nyina shishi ti akasa bi fufu ye twa me say better ko fa wo ba bi se Facebook misramo na me ntumi ni wo fa asefo ni ma wo ye na abuwa no Facebook on the okay, you better power here. Who gas on yet? Who be yame me? Come who be yame? Come ha afani maybe the aya situation maybe akodu no any baby be pressure level akodu no so for one here metima poison okura ku wo be point be wa ha of adwobone aba mitrim sa ga na wahwe baby amakoma wo e na o ma na free me nsa sa ga ne ko ndi se ani je eni mabrabom of ansam no after tankuram min wanya ne se jet aba o so se gidi me se me prena and pretra shishi e man de no be no of shishi mempe wo pe of shishi mempe me se wo pe me pesa say wo pe I don't know why na mama na me wale ama I don't know me wale ama adai a wo be mia me ahefo ade am wo fa anime yi ade am wo fa anime yi sebisa masam nya da mo de mo kan kyem se masam enye de hwesa be ma masi so oba makoma pe yesi aware hu de nkan ye wodo so what I say mentimi fa humobro any pressure anase wo hia ni sika nko wale oba mempe eya koma the heart when the heart talks I want to be man me wo so what I say baby mama wan wo fa man ahwere me sisi am wo fa into all boa me ana wo yem yi nani wo sisi a baby aduru no adwompone aba mitrem se manhwe yi a metimi akunipa because ade na me wo fa ade ya me emwa me sisi am fa me ne dai me nkuno me poison no ana me fa de bi mo no nche ba bi ansa ahwefo ne mu na wo twonso wo mu di watem he wo mani ache en wo mu di watem dia wo ya guy wote so agbe na ni ache wo mu di watem so agi mo swag na ni mo na adai me se me mpne me ko fa shishi aba a shishi no na abebo no ka wale na mamia na me na me bod ho ka awale na wo na abebo no ka ba wale na mamia na he ofade makasem no me atifi a ene wo nwale wo ni di
me obatime okay tie se so pede a me a wawade ho ka bibia mefa me a me wa nhihyi na me wa ne fa wo tia fa me so tia fa so da ko bibia fa tie fo me de bia me kan yesi ka akun ye gine koku anum koku ensu ne me a mesi ho ye tufo ni ntu hyebre mesina mo wa me ni ko fa hihyi ni emfa ne mra mo de tie fo mo nyina mo wa abi hihyi ba mo ko nuane obe mesina mo tie fo mesina mo